abakinyi bamwe mu bakinyi ba Rayon Sport bashobora kuba bafatiwe ibihano. Aya ni amakuru atari ivumbi, ni amakuru atari ivumbi. Buretse n'abakinyi gusa, abafana nabo bafatiwe ibihano. Barakina match zicecekere. Ndacyagufitiye amakuru agiye atandukanye. Ngufitiye amakuru agiye atandukanye. Nyumvira hano. Uyu bamwita KNC imfura y'iwacu. Uyu rwose kabisa yarikoroje abanyamakuru, yarikoroje cyane. Izi bifu zirava he zikajya hehe? Ese izi bifu zizarangira ryari? Ese intambara y'indi uzayihosha? Ese niriye? Ejo bundi n'umuvugizi wa RIB yaje kubagira inama, aza kubagira inama yuko batarenga ku mategeko. Turabakiriye kuri Benita TV show. Wowe uri kutureba none ahangaha aho waba uherereye hose, waba uri muri East African Community, turagusuhuje cyane aho waba uri hose, waba uri mu bihugu bigiye bitandukanye mu mahanga, i Burayi, United States, turagusuhuje cyane. Dufite inshuti cyane mu mahanga. Wowe udukurikiye none ahangaha kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunota ku munota, isaha ku isaha, ibihe byose tujye tubana tubaha amakuru atari hifumbi. Wowe muri kuvugana none ahangaha ni Lobo, mu mazina yanjye ni Lobo. Muri kuvugana none ahangaha kuri Benita TV show. Benita TV show, wowe kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Tubafitiye amakuru agiye atandukanye muri sport nyarwanda, aho biri kuvugwa yuko ibintu byatogereye muri football nyarwanda. Ubu ngubu ibintu bimeze nabi cyane, ibintu bimeze nabi. Abantu barimo barakubitana amabuye, bari guterana amagambo, bamwe rwose ubu ngubu banahuriye no ahantu hagiye hatandukanye, banarwana gashiduka RIB yabijemo. Tubafitiye amakuru atari hivumbi rero, aho abakinyi. Ese turakora iki kugira ngo ibi bintu bicike muri football nyarwanda? Ese turakora iki nk'abantu muri rusange, nk'abafootballer, nk'abasport, nk'abantu bakora sport? Ese turakora iki kugira ngo duce akavuye muri sport nyarwanda? Ferwafa ese yabivuga hiki? Ferwafa yashyizeho urwandiko rwayo, ndavuga ko yandikiye amakipe n'ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Sport zakira gute, izabasha kwitwara gute neza n'abafana ifite, abakinyi bamwe na bamwe b'ingenzi batarimo barafatiye ibihano. Ese bizagenda gute kugira ngo Rayon Sport ifatirwe ibihano? Kuko abafana ba Rayon Sport bateye amabuye, bashatse kuzagara umusifuzi. Abafana ba Rayon Sport bafite ikibazo yuko baba baribwe mu mukino wakinwe n'ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport. Baribwe se nibyo koko? Ese nibyo koko baribwe? Ariko amakuru mfite atari hifumbi none ahangaha nuko nziko neza ko uriya musifuzi nawe yatanze raporo ye kugira ngo arege Rayon Sport. Arege Rayon Sport. Ibingibi ni biri kuvugwa cyane, ni inkuru ziri kuvugwa cyane. Rayon Sport nuko Rayon Sport yashinjije umusifuzi ko ashobora kuba ari umujura mu bintu bijyanye no kwiba. Yashinjijwe kenshi cyane ko ashobora kuba yibira amakipe amwe n'amwe, ariko bikavugwa yuko haba harimo akaboko ka APR. Haba harimo akaboko ka APR kugira ngo bahinzira yitwarira igikombe, irusha amanota wenda 5 Rayon Sport. Rayon Sport nayo yavuze ngo ntago bishoboka, ntago bikunda. Tutibagiwe habe na gatoya, turabibutsa yuko APR nayo yatsinze igitego kimwe. Nabibutsa ko ari Gorira, ndakeka ni Gorira yatsinze igitego kimwe. Gorira imaze gutsinda igitego kimwe Gorira, bikekwa yuko kiriya gitego babahaye nacyo ari cyo kugira ngo babahinzira. Ese nibyo koko? Aya ni amakuru ndi gukura ku bamotari mu nzira. Ariko tutirengagije yuko umusifuzi, abafana ba Rayon Sport bamwanze neza bakavuga uti uyu musifuzi twe turamurekaramye, babanza no kumurekarama mbere ya match, baramurekarama koko. Ese turaza kubigenza gute kugira ngo football nyarwanda tuyicemo ibintu bya ruswa cyangwa se by'akavuyo n'akandi kavuyo? Ibi ni ibintu byavuye mu bakinyi, biva mu bafana, biva mu makipe, bizamuka no mu banyamakuru, aho Sam Karenzi tutazi ibintu ari gupfa n'abandi banyamakuru harimo Regis muramuzi,
ni umunyamakuru ugiye utandukanye w'ibibuga rw'imikino bagiye n'abanakorana cyane bagiye bakorana mu bihe bigiye bitandukanye. Ese turakora iki kugira ngo duce akavuyo muri siporo nyarwanda, duce n'imvururu muri siporo nyarwanda? Ese turakora iki kugira ngo duce akavuyo? Ibi nibyo uri busange kuri Benita TV Show Rwanda, nibyo uri busange ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, kuko harimo akavuyo kenshi cyane muri siporo nyarwanda. Ese ikipe ya Peri FC izatwara igikombe cyangwa Rayon Sport niyo izatwara igikombe? Turacyategereje kugira ngo turebe ikipe izatwara igikombe, ikipe izegukana igikombe nyarwanda, kuko ubu haracyari mu rujijo, kuko abafana ba Rayon Sport bafite umujinya ukabije cyane w'indenga kamere. Bafite umujinya w'indenga kamere, kuko umufana wa Rayon Sport akubwira ati ngewe ndarebera match mu rugo, ariko iriya match turaza kuyegukana. Aho Rayon Sport bayitsinze ibitego bibiri byose, sinzi nibiri buza kwikura hariya mu Bugesera, sinzi nibiri ibuza kwikura mu Bugesera, kuko biragoye cyane, kuko niza kutakaza ari amanota abiri aba ari ibintu bibi cyane bikomeye cyane, kuko urabona ko hakirimo n'imikino myinshi cyane igiye itandukanye, harimo imikino igiye itandukanye, urabona ko hakiri mu rujijo rukomeye cyane. So ese muri siporo nyarwanda turabigenza gutana? Dufite amajwi y'abafana ba Rayon Sport bagiye batandukanye, reka tubakiremo ijwi rwose. Hano hari umufana warakaye cyane, umufana yarakaye cyane, aho turi amusifuzi ntago tubizi neza, ntago turi kubyumva neza ukuntu umusifuzi yaza akatwiba. Duwabareyo tujye dufashwa nk'impunzi, kuko ibyo dukorerwa ntago ari ibintu byakabaye bikorerwa umwene gihugu. Twe duhereje dutakamba tuvuga duti firimbi uri umunyamabara. Turumvikana ibi bintu nahereye ejo mbivuga. Dufite abasifuzi batatu mpuzamahanga. Ejo narabajije Uwikunda Samuel afite invitation y'imikino mpuzamahanga, wapi? Ararwaye ni muzima. Ishimwe Claude ufite invitation y'imikino mpuzamahanga, wapi? Ni muzima, nta kibazo afite. Rurisa Pasias hari invitation y'imikino mpuzamahanga afite, ntayo afite. Ari gukora iki? Yibereye mu kazi. Muradutiza abanyeshuri b'abasifu. Uyu ni umufana wa Rayon Sport, ni umufana wa Rayon Sport arimo arareklama abasifuzi bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, ariko uvuga uti se mu Rwanda nta basifuzi mpuzamahanga twaba dufite? Nta basifuzi mpuzamahanga ko ubu ngubu imikino turi gukina ari nk'ari derby turi gukina ya nyuma, kugira ngo duhatane, kugira ngo tubone igikombe. Abafana ba Rayon Sport barakaye ubu ngubu nta muntu uri kubasubiza inyuma. Ese turimo turibaza, ese uyu mufana wa Rayon Sport arimo aravuga uti ese turi impunzi, turi nyamwigendaho? Turi impunzi, turi nyamwigendaho, kugira ngo tumenye niza niba turi impunzi. Mutubwire. Hariko hari n'abandi bafana ba Rayon Sport bagiye barakara cyane. Hano turagira ngo tumvishe, ntabwo tukiri kuri Rayon Sport gusa, turacyari ku yandi makuru. Icecekere, ndacyagufitiye amakuru agiye atandukanye. Ngufitiye amakuru agiye atandukanye. Nyumvira hano uyu bamwita KNC imfura y'iwacu. Uyu rwose kabisa yarikoroje abanyamakuru, yarikoroje cyane, yarikoroje rwose, yarikoroje hano. Ibi bintu niba ari ubwa mbere byumvishije, turaje twiyumvire, baza wumve aya majwi gatoya, turagaruka nkubwira ukuntu bimeze. Mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru. Ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye. Please dibu nimpamagara nditaba. Ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere Kabaya. Harye yitwa Mugesera. Yes. Aho bitandukaniye terike. Ahubwo vuga umburyo umunyamakuru. Uyu ni KNC imfura y'iwacu, uyu ni KNC ufite igitangazamakuru TV1 ndetse na Radio 1, uri kwivugira aya magambo yavuze yarikoroje cyane. Arimo aravugisha abantu benshi b'abanyamakuru hano mu Rwanda, arimo aravugisha amagambo menshi, abantu bagiye batandukanye ku isi, abantu bagiye batandukanye bakora itangazamakuru mu Rwanda. Iri ni itangazamakuru naryo ryajemo ikintu cyitwa akavuyo. Iri tangazamakuru ese naryo turarigenza gute? Kuko usanga iri tangazamakuru naryo riri gufa ibintu bijyanye na siporo cyane. Hano hari ibindi
jambo mfite harandi makuru mfite kugira ngo tuze kugaruka nyuma dusesengura se tuvuge se itangazamakuru ririmo rirava heri ijya he ese abantu bari kubareba bashaka kujya mu itangazamakuru kari bakuru bacu tuzi ko ari bakuru bacu ese baraduha iyihe shusho nk'abanyamakuru dushaka kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru. Uyu ubanza wumve hano gatoya wumva bifu ziri hagati y'aba bantu uraza kumbwira muri commentaire. Mwotaho n'abakotaho ngaba sinzi ukuntu bivuga ari kwerekanaga ko ari munini. Usibye kuba muri societe navuga ngo ya gisportif itazirikana Sam Karenzi n'uruhinja kuri jye. Haba imyaka mu itangazamakuru haba na achievement umuntu yaragiye akora muri context y'inyungu z'umupira. We yakoreye indaye ku igihe kinini muri icyo gihe cyose. Zabigaragaza ngo mwotaho n'abakotaho ngaba. Uyu ni Regis ukora itangazamakuru rya siporo akora muri siporo cyane ari abantu bazi ubwenge kandi baba sportif batagakwiye gupfa ubusa. So yabagiriye abagira inama zigiye zitandukanye nabo barabyumvishije umuvugizi wa RIB. Turaza kumva sound y'undi muntu bita Sam Karenzi waje gutangaza nawe amagambo agira uti uyu Sam Karenzi nawe yaje gutangaza amagambo asa nkaho abwira abantu bagiye bataho ko uyu Sam Karenzi afitanye abantu beef n'umuntu bita KNC akagira na beef n'umuntu bita uyu Regis mumaze kumva mukanya. Ese ibi bintu by'itangazamakuru birimo aya magambo ameze gutya biragana hehe birava he bikagana he ese beef zatangiye he ibintu byo tuje kugira ngo tubereka ko ahangaha tujye kugira ngo dusase inzobe tumene umuceri. Ese ibintu byaturutse he amakuru turi afite kuri Benita TV show we turi kubana we turi kubona none ahangaha kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ese izi beef zirava he zikajya hehe ese izi beef zizarangira ryari ese intambara y'indi uzayihosha ese niriye ibi ni byo busange kuri Benita TV show wowe gukurikirana Benita TV show nakugira inama ukana subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turagaruka n'ikiganiro cya kabiri kugira ngo tuze tubahereza tumene umuceri ibintu byose tubishyira hanze. Murakoze cyane.